Ingat, subscribe itu gratis. Itu sih kalau lo ingat. Ya, kalau lo udah ingat, makanya gue ingetin biar lo ingat. Kalau lo udah ingat, harusnya lo udah subscribe. Kalau belum subscribe, berarti lo belum ingat. Tolonglah lo ingat, kalau lo subscribe. Kalau lo belum subscribe, berarti lo belum ingat. Kalau subscribe itu gratis. Ingat.